Kua poroporo aki hia, a Wiremu Takamoana Delamere, tētahi o ngā koroua mōrehu o te 28 I tōna marae I whitianga I te whānau Apanui. I reira, a Hinerangi Goodman. I raro I ngā kaukau o tōna tipuna whare a tūtawake, I takotoa I tēnei o ngā mōrehu o te 28, a Wiremu Takamoana Delamere, e 81 tau, e poroporo a kitea nei. Aroha atu, te mea koe no te rōpū tuatai, I whakawhiti ki rā wai te rōpū tuatai o te 28. Toru e roto pe toru rātou I te ora nāna koe tēnei ko wea tēnei. E te hoki ngā māra, mō nā haere nei tahi a mātou ki ngā reunion, I te wātou I te pakanga. O te tino pauri huki te tahi ka mahua te wera o mātou ki reira penuake, wai maria I hoki mai nei ki te kai. I feel quite pleased actually, because today is my father's and mother's 64th wedding anniversary, so I think he had arranged it. Toru iwa tahi ono, tūturu he tamanga tū matauenga I rongo ai I te whio o te mata, te haunga o te mate me te pirau. Koe ni tōku tū whakahihi kia rātou ki te rōpū 28 māwaru. O tia kia iato, te mea I tīmata mai e te tau 29, tainua ki tōna whakamutunga o te pakanga. My father saw something a bit different from he was a medic. You know, to go to the war without a gun, you've got to be somebody. Atu I tōna marae ka mauri atu te tūpāpaku o te koroua nei, arā ki te rua koewi o na mātua tīpuna ki toka tā. Nā reira hoki atu rā, moe mai e koro. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.